Znarteli kaşıta efire informasyon ravakt abun studi çesiyatalina sıbırtayna abunu efire. Atsav gazı xatsak təmə dart tərəpləndə. Prezident Qaqoy Talanən film bəldvəd jurnalistime. Fətqalcı təçəvzəstə yivargund. Barkəmənə axən pirotexnikaya xəstəvəykənən nıxmə baratqa qayğurgan təkuşi təvazən sreytdə. Yirdə сон спортивов мазал, Олимпа вахдерце турнир айвадонама эстетикон гимнастика. Prezident Qaqoy Talanən film bəldvət zəlon informasiya minəvərtimə. Film bəldu axcət paçaxada sarğlavacı rezidensiya məxi sənkota tradisiyon press-konferensiya. Xayətsi istoy xusari rəstunəmə və Rəsiyə jurnalistə. Prezident Qaqoy Talan duəmindun fən zəmazı səyrak savtəs xodda və Rəsiyə prezident Vladimir Putinimə film bəld Respublika ərtə fonzazı yubileyə bərək bonstəy nok paçaxado sosialun ekonomiko rayrəstə proqrammə. Абон президент Qaqoy Talanən резиденциyə dərvlazon Фембалд Республика əmə Россия Федерации зелон информации фарасты минəvərtimə. Фембалд сэтsə парса xatay fıldər. Ənə formalon avər xatsak təsarıstoy ivğodazən əməsinsan kodtoy fidən azını sənddə. Фембалд радианы Qaqoy Talan zərdyagar fərakota журналистən ərbaləgən noqazətsətən. Хочу поздравить всех вас с наступающим Новым годом. Пожелать всем здоровья самого крепкого, благополучия в семьях, хороших новостей в новом году. И хочу в конце своего предисловия поблагодарить всех журналистов, всех представителей информационных ресурсов за такую открытую, совместную, плодотворную работу вместе с нами. Uyfəstə prezident ırcırtaq sənadə çimədiskenək seyraq farstətal prezident Vansan Kota ivğodazı ırtə seyraq tsağı. Respublika ərtən funzazı yubiley fıtsaq əxsənadamon ekonomikon forum əməstər fədbəstəyün xəstə və laxisəl əstazı bərək bunu mazaltı fəlgətdə. Varəsi prezident Vladimir Putin imə filmbald. Prezident Vansan Kota atsı filmbalda axşiyaq dinat xusari rıstod, əmə varəsi əxsən strategiyon axastı təsvidar kənini qıttaca. Bəstə sərxlaqma Vansan Kota filmbalda rəstəcə ekonomikon, əmə satsalun fadqötə tsaldar axşiyaq bazarda quxı kaybaftı duydər. Խնդուալ քերշդստը մի շավլ ժուրագու, ուլ ժուրագումը կոդ ռեսպուբլիկայը, կոդ ադամը, կոդ դիումի յագ իստորիը, վարասի ադամի մայումը, խիշողով թեմայ, դարբաստատիմը մոխանդար, հավշն վեզադլնա, բոնը մատտույ, հավշն վեզադլ խնդր շդստը։ Վարասի ֆեդերացի մը մոխտար, նա իստորիան կոդ արխկանեմ, վինակ ողշավթլ, قوم برگول خاطر شمیانه کستر تبنوی. دکاک بون مجال تفسته دسم مایه خیشم فیم بلدو دیس ورسه پرزیدنتی ما Vladimirovич Putinime و دیس فرستاته کش فرستاته مخن نه رسپوبلیکایل پروبلمای غزنداون چه موش فرستاته در ایستر شدسته آن خاصل کودتام کش در تجابونی اونگس کود جاگر شدسته در تلجه نما در کس چوه و در تل در وچگم فسته در آجورجستم. Կատարախշյակ դեմանաուց սոցիալոն էկոնոմիկոն ռեստը ռեսպուբլիկա փածախադուն պրոգրամայի ռեալիզացի ույուծարդը ըմվեզած ֆաբերզոն տերքանն ամա ինֆրաստրուկտուրայի մոդեռնիզացի սերակ ֆերես Prezident Bansan Kota дуаминдուն дкгм дуаминдուն фэнзамостан инвестицион программа НТШН ХСКРЦ. В целом на сегодняшний день инвестиционная программа реализована чуть более 90%. Считаю, что в тех условиях, в которых сегодня не только Республика Южная Осетия, но и Российская Федерация находится, это очень хороший результат. Вы знаете, что инвестиционная программа у нас формируется на 3 года. И эту инвестиционную программу разрабатывали в 2020-2021 году. Приступили к 2022 году. И те цены, которые были при разработке программы, и те цены, которые есть сегодня, несопоставимы. Поэтому даже с учетом такого серьезного повышения цен мы считаю, что очень хорошо справились.
Duamin dönəxsəzəm duamin ərtənəmastan istər səvzən nok sosialon-ekonomikun rayrəstə proqramı. Qaqloy talan kudban sankutta haftamay nok proqramı zdəxtu adəm fərnəqat fəxlizlər kənəmmə. Farsta vərtset politikon partite ivdinyadı təxəy və yu Respublika stabilun zinad əməntəşin rəstə seyrak faktor. Patsaxadə sərxlag ban sankutta kət kəməndərtə izxitən politikon səstəngaz əmə qodətə və tərəpət politikon təxtədər qoma kusoy adəmə əmə patsaxadə ivməyə qaytsəmə distən. Prezident ma ban sankutta tsətəkəyu konstruktivun Amorxayd əmə dialoq mə əppət və politikon təxtimə. Kədonən səsəyraq nəsanu xusari yürəstonu rayrəstəl kusən. Küttər kusən raydıttam. Haftaməy məfid çok oxşaf şıvıdis. Nəvi bortarazmə şu periodlər aşıdıstam. Vinə ruxni kəyu olçidər. Xudu kənin əmə fəndudəttəmiz. Dəxin şu nəxmə vərdiməcə şu bişəvjinadı devimə məgəskə fəlxot kənin ogmər. Xudu kənin ogni kəmən. Fələ واد بتشتر در فراکسی پارلمنت و دیسی وگون دیرستون کیف خونه مدینه سیت و هودون فراکسی. تا تالان واد دیس سپیکر پارلمنت ما سپارت خیستر در. اما کد دشتر در فراکسی هفته می فتجا گودونر بخودتون مخیمه کستمه. من هین کد بودم هفتتم بالفنگلوم در بطستم. اما ما فتجا نخواستو دیس لپوته خورزادم سمرته سیخسن سلگوی مقدر و دیس الی نخسارونا جیوت. اما زغن شداری تر و دیسه نیخسن شب بشوجینات بیون فتجاگ مخدک زغن السفیروخ کتون مساف هستی واجن اما وکورک دن نکرجی جیز دارگیه مرتنن کشاده مسقلس کتوی منندر مس مخندر کد دیپوداتن هوشاده من یوم ایست باکوسم ما ایست بافده بون کنم مسا شارد الخور زیفزنو فنخواست کتام ود چگن افزرست تفسته وی یاستخست نفلافل در تارست دست راستو نیکو زغونه تارست ما تارست ود چگن اوم اودست مالچی در مستودون نفل آلچی در افتاقل تایرن تا این نردم رایدا جست رپریساتا فلا مخم خستک فی قستویت خورزاون الفیست که زغنه قوخسز گونسونو دیس آدمون پارتی من نارودنا پارتی اودون در باختون فنه خاص کتام سخدک در سقود زاختوی من رازدختست اودون در بوزنگنه خستیم ود одномандат никтадар. И депутат در جا هم نودیس که ایمه نفع نخواست کردم. نخواست پارتی فراکسی مدر. و چه دیس Владимир Степанович Келехсаев единство народа, не? Удони мدر. امی رستک کد فینن کد تا هفته می آلکه مدر سه با قرطا یو پارتی ایتمه. ما بیفستر تخطم بلدستم. امر تخط در ما یو فرستا و دیس کشی انابون در جواب نیست. نرات ما نفع کستون ما. کدو نفنده صبرای میمکوسن و دای وقت ترجمه ایزاغود نه با فیداو جستم نه نفنده دیمه فیداون ما دوای بش ما بیدر نفرازم تساقم کم در تیا گنن جورو یرن گنن ایمانه توجه کترتا یرن کترتا فراسی فلا از هیوت شقو دیلوتن آبون در او شقو دی ما یو کخشفتر یو دی مقدر ما یو پارتیا یو پالیتیکون تخترافتن از اجین که من در افنداگل لوتن که در باجیز دارتون که در افخرم مرقاو دستم ایلی رایدتان من نراوادی ایو دی ما گیشتی افت زخط ما خواستم شده کنسترکتیوون کست نگالگاتیمه ناپاننتیمه در حال که ایمه در کنن Azı cemədortlar kəngiyə qaqloy talan komentari tərətta partiyu gondiristonu arxaydən və ergomə kritika kota tərxundunu və nafəsə finansun fərəstə urad kərcədəstə vəytəxəy. Patsaxada sərğaq banısan kota domin ənudə səmazı parlamentonu vzərstə təfəstə yubandadun deputat təzakonta təq orqan məfətsaxat kaybatsədəstə. Yəni xəstəm qəskə və çərəstəcə partiyon arxaydən xüskənənən sangund finansun fərəstə asmilan somə ərvılaz dixkondsedəstə ərməstək parti təxsən əmə vəy vəd əmbərstkond. Но с учетом того, что у Единой Осетии тогда одномандатников было много, новый и первый спикер в таком формате уже с одномандатниками, значит, Алан Сергеевич Татаев своей подписью утвердил распределение вот этих финансовых средств, в том числе и с учетом одномандатников. И если по правильному распределению бы Народной партии, партии НХАС, партии Единства народа полагались в общей сумме около 7 миллионов, больше вот в течение этих 5 лет, то вот эти 7 миллионов Единая Осетия бы не получила. Но что у нас получается? Значит, будучи спикером парламента, он параллельно был еще и председателем партии Единая Осетия. И одним документом он, значит, направил деньги в
в свою партию незаконно, а уже в партии, будучи председателем партии, распоряжался этими денежными средствами по своему усмотрению. И как сейчас выясняется, оказывается, что сахадак сахишам мстфесту, хирмана мстикайтакен, ничнамздайдом, нечто бозодима. Ушахшо дештобан нестена, ушахшо дамахшостымаса, дикад мздалум хоршкуттай. Во-первых, дахихшо навдесты. Prezident Ban Sankuta Zaga Parti Ugondiristunan ud bire imandaton deputatta amavade parlamenti serdar talan svidar kota ud sefereste imandaton deputatta fendun khinskiya dihkenen. Uyma bafteta Parti Ugondiristunan nabantes ivgod parlamenton vzerstet zakondetak organisternamets benette baqaqanen amavi sevzarin kota Parti nugra zamunajit samedistinat Parti fereste dihkenen. Kutter mene duvenirtik kekemoze parlamenta viborta feste. Mesela deputatta feşuxıstı veldayder adna mandatnik tesin nali. Haftemey, ma xeyzon gederne kuttam, nikuderem ne kuzdorttam, uşak şatı kuydu. Şah şahin. Haftemey fitcak, uje nevek partiya xister bibel tatsemez. Ama nevek parlamenta xister mergit alan. Ama en başı dime konkum meferse, haşık şadam kuddik şevcüstü. Malum mesela rekik derfe kastid ma kuddik şevlema hirmed zmek uxfesin nezurun. Kuddik kod yofta şevcüstü zder fışçem mevma. Ofta domam kesim evne. Ne medam raşçı sutsa muhtar vixşa. Medam şas raşçıstan. Mene kod medam vi rast xema nev. Kod rast xema nev. Kod medam adna mandat niktem nem bele medam smoxem bire. Mevet kod şev. Hirim mece smoxen kod divedim beldi. Yerincisi mohen noli, mecüed nolun bele. Dokumentte, normativte, nişe feifta. Feiftar örmester adam. Ema deputat tenemeş. Mehiren, adunen sahes kudu. Sud rastreşeni kurahasın boyde. Ve şece baxsudiyat est. Sud rastreşeni rahasta fele. Devne ustrayvat ken ve tone bezinç. خاره با تو سرگی من آدمون پارتی خیستر یشارم بون بیره ارگومی ویچه سپیکر رومی کوسم بناتای کم سیسی رستجه یالان سرگیویچه فرسه نیخش آدامن رایستای وینه دام وی زخسته دارت در استرای وطه کنه نه میل اوشرام باساستی مسودیاتی متا سود کنه Informasyon portal Fintesem regionu direktor Maqita Çermin Fars baxasta iudina de fedel axamtsan tavitonen arxastanis nemzaxun gatsoyta alani metsuaver sevzerduy. Tacikistan ratsavga etnikon İran fondzme arvesta و Россия Kurdistan aran taxsan neytralun zone. Baxos kanin sfand kotan Республика Кухтареgat президента Сархлауде, ama ganan вавге райста ахвас. Примеров единства у народа Южной Осетии было очень много. Но если касаться вот лично этой истории, я и тогда поблагодарил, и сегодня хочу поблагодарить всех ребят, начиная от Арсена Габеева, который первый вот узнал об этой истории, Суслана Дидарова, который тоже вот включился в полном объеме, Индиру Габулаеву, Батраза Дударовича. Мы тоже со своей стороны, как только получили информацию, в полном объеме включились. Filmbalder استجارات مرصد مصطفى فلدر کنن فدل فارس در پریزیدنت بانسان کوتا مصطفى فلدر کنن کیو خیصا د پریاریتیت هم از دختو سارده انوزات فبرزون در کنن و ما بانسان کوتا ولوت کن آورت مینستراد کوشت پنسیت تخی فارس آسکوت سا کنن کی نمای آخشیاگل کروم فقط سکنه داموجنی کوشت پنسیت دتن تخی بازار دل کوست پاتسا خود سرخلاجن خستم گس که ولوت کن آورت مینستراد پاتسا خودون قاقنا د службه اما گنرالون پروکوراتورای کوشت مس خیزن اینه برا قاقنا گورگانت انوزات ما افتما بون فتکیس Мы первый этап уже прошли. Вы помните, мы им повысили заработную плату. Хочу сказать, что с нового года, думаю, что это будет в конце первого квартала, но с перерасчетом с 1 января. Пока вот такая история. Мы, не хочу забегать вперед, но очень серьезно поднимем денежное довольствие военнослужащим Министерства обороны Республики Южная Осетия. Пацахадун фадыжы кушеты мызфа барзон теркенен фарстад зурге гаглой таланбан санкута загафасток артесып паразы дәрхе республика социалын экономикун расты пацахадун программайны сангун бәрәккенен тефалгетті. Пацахадун фадыжы кушеты бәрәк категорите сармагундай докторта ахыр генчте мазонадун кушетен әдәппәт әхсәрдәс категория ырвылаздар сәместефілдер кутуй. Фала иннердігі балсадысты ном хығдмәтсі категорите хас нерсідісті өдун. Журналисты не попали, ортопищий блок не получают.
хозархив не получает, это благоустройство. Мы все-таки пошли на то, что с начала следующего года на 20% мы пока поднимаем это за счет собственных средств республики. Параллельно мы с коллегами прорабатываем, чтобы для этих категорий, которые остались вне программы, надо отдать должное Олегу Феликсовичу, министру труда республики. Он этот вопрос держит на постоянном контроле. Финбал дərəstəci məcərsə dəlog zərəməci vazən punktı farsıldır. Qaqluyt alanını xəstəmgəzkə problemun fars cüxtər və ye razaq planı. Abundartər səv vazən punktı nəvəst kund rekonstruksiya. Vəfəstə vavar qomat səxkər fəyi və xüzdərirdən. Bansan kodda qaqluyt alan. Дополнительно они оборудовали грузовые полосы для пропуска и проверки легкового автотранспорта. Сейчас вы видите, что там ремонтируются вот эти полосы. Пока, значит, ремонтировали грузовые, сейчас перешли на легковые полосы. Это, конечно, создает определенные неудобства. Но то, что вот по окончании, но это пока не генеральная реконструкция. Qaqluyt alanın xəstəmgəzkə dəlog zərəməci punktı modernizasiya bandavzən səməy maşinətə taxtar vazוי fəqatlar kənzən damuşniya ənqalma kəsinə rəstəq. Реконструкция рассчитана до конца 2028 года. Возникал вопрос. Сейчас мы эту реконструкцию начнем. С учетом реконструкции, конечно, какие-то неудобства мы можем создавать. И люди опять будут жаловаться. Вот ремонтируют. Мы же видели, что, давайте честно, вот летом в целом же ситуация стала чуть-чуть лучше. Если приступили к ремонту пока, конечно, ситуация усугубилась, да, понимаю. Но надо сказать честно, человеческий фактор там тоже присутствует. И на каждом совещании я этот вопрос поднимал и буду поднимать. Əvərtsə Transkafqazı əfsən fəndaq sarazını farsdər qaqluyt alanın xəstəmgəzkə Fəskafqazı karsdərkəni tranziton fəndəqtil konkurensi. Əmə xusari rəstona nis unikalum geografiyon ravər. Varəsi Fəskafqazmə əmədartər xəstək xurus kəsəmmə iul səbirdər fəndaq çəvə nəbəstil. Uybansan kutazaqə əfsən fəndacı qodet səqatə və xusari rəstona xsən nugnəv. Səvil nusayfıldər. Əfsən fəndacı arastadıl aktivun edzərtset suang duamin əstəmazı xusari rəstona rəsi kubanımatta uyfəstədər. Proyektun kustətə kuraydı tuyvəd. Abunu geopolitik أما экономикون وابرنوغي أفزارن كان نوك تранспортون калидорта арастады фадал кодета. История, конечно, очень серьезная. В 23 году в Минеральных водах проходил первый Кавказский инвестиционный форум. Мы там присутствовали. И там было озвучено, что Российская Федерация с учетом тех санкций, которые сегодня применяются против Российской Федерации или в отношении Российской Федерации, перенаправляет свою логистику в сторону юга. То, что касается расстояния. Самый короткий и самый безопасный путь из Российской Федерации за Кавказе это через Южную Осетию. То, что по масштабам, по стратегическому значению железная дорога намного важнее Транскавказская автомагистраль, это тоже понимают все. Здесь тоже есть вопросы. И вопросы еще и политического характера. А на каких условиях? А как это будет называться? Поэтому Республика Южная Осетия готова и Транскам обеспечить. Еще и такой масштабный проект. Более того, я вам, это не секрет, мы с Вебом РФ вот этот масштабный проект с ними прорабатываем. И исходя из их возможностей, общей конструкции, которая складывается геополитической, не сегодня, так завтра все равно возникнет необходимость через нас тоже открыть. С учетом санкций. А мы видим, что тут эти санкции пока отменять никто не спешит и не собирается. Самый короткий путь выхода республики на самодостаточность. Вот открытие Транскама, железной дороги. И республика будет еще и другим республикам помогать. С учетом небольшого населения, с учетом наших потребностей, республика небольшая. Вот это мы прекрасно понимаем. Карумбаттан финбал дərəstəci dzərtsət əndər axşyak tematıldır. Biazırtı Stella Guzetatı Sərməd Vladislav Paşinka Tata Taksana informasyon ravaqtabun.
Parlamenta Serdar Margita Alana xaslaward magaska deputatı Yevgord Babarak kotoy sarmagon dafsaton operatsiyinin bastekteçi slujbekane vedune. Цемайсен гумайдарун ахваз байваруй. Делегации скондовдесте парламента Сардара Хадивак Таттата Таймураз, Гуизерте Арсен, Гаджите Суслан, Гасит Александр Мац, Хорбата Инал. Гумайдарун ахваз вед алхозон анаман кавак зауматта. Фандема бузник заган вцаждар на парламента депутаттан, каз депутатта алымайдар. Самиздей лохицен канам баден, самайдериттер сармогунд. Военная операция 4 хадунан гацал исто бохоскарам мохтар. Кезагнека аздуга хаттатсан баден. Цедамертен белвен бадудун. Банмайн баден. Фазурун баден лапутандар. Алкамана бахам баден, алкамана сесфиоскан баден фала. В основном Запорожский область я направленный лапута и савдума. Удоност 4-й военный база лапута. Алания батальона. Isseipol kedelmänin fastagduga hattasselsen baldesta bundar alkalna falakas dar kortlaputal. Farastaren svem budunenen bakhoskan boda ftsajda al khattar na prezident na premier-minister nationalny bank al khattar na fakasen bodan zavan bodan مثلا هودون در ما بافتان بودم سمی نفردار صدر تراتسان بودم خنگه بکوتم خسستو ما وقت دسته گروز کتفلدر ندسته تو شترماشین ندسته بار کمنه آخم پیراتکنیکای خوستچیوی کناودون سوزستی وارگوند فتقالن ساوتن خمتخین والمید قطکت میزراد کوشت وازن سریته سرماگونده تا بازارت نوگازون ارموگات بنته دیمدار ترکنه نوات خسته کوکویت انجیلا Armu qayvay kanins al xuzun dekorasi taqazan ta girlanda ta fal ara xatsı binette faway kanins bar kamenne axan pirotexnikay xosta ama raberag veins mit qutakt ministrada kushte reit rastej samay futbol smart savayt khabarat qaqanj ta fand kanins may karomareit tawazan samay pirotexnika ist sawa. Рейдовые мероприятия у нас начались 15 декабря и продлятся по 31 декабря. Цель рейдовых мероприятий – пресечение торговли пиротехникой. Зачастую недобросовестные продавцы продают детям несовершеннолетним большие пиротехнические изделия. Это очень негативно влияет на их здоровье. Rejte fëtsak ori raberagste pirotechnika anazak unajvaj karnet sauta ama sa arisтой фатхалджета та факоттой ивар. С 15 декабря по сегодняшнее число мы уже отправили в суд города Цхинвал 20 материалов о незаконной торговле пиротехникой. Пиротехника на месте изымается. فزخستم نکسکت سرج تبیره تا پایدا کنن سفیرورک تا اما سالود دی و دون تا ساگست راسته کن پایدا کنای ور ریسپوبلیکای ولوت کن آورت مینیسترات در سیدت سمه کارزای خست کنوی داستین یاد مادزل تا اما فوتبال سمارت سوام. Уважаемые жители и гости Республики Южная Осетия, в преддверии новогодних и рождественских праздников МЧС Республики Южная Осетия призывает вас к повышенной бдительности и строгому соблюдению правил безопасности при использовании пиротехнических изделий. Помните, пиротехника – это не игрушка, а источник повышенной опасности. Пренебрежение правилами ее применения может привести к пожарам, тяжелым травмам и увечьям, испортив долгожданный праздник. Особое обращение к нашей молодежи и подросткам. Праздничные салюты должны приносить радость всем, а не становиться источником беспокойства. Амбестек тестахадек در قومن باروی انزا قانون پیراتechnika پایدا کردن تستاق دینت فل درخواد آدای مگن باسودزیه بوار بیرت تا ساقاتچن در فوائینز. Приобретайте пиротехнику только в официальных торговых точках, где продавец может предоставить все необходимые сертификаты. Не покупайте изделия с рук в несанкционированных местах продажи или с поврежденной упаковкой. Второе. Правильное место и условия. Запускайте фейерверки только на открытых пространствах, на безопасном расстоянии, не менее 50 метров от жилых домов, автомобилей, линий электропередач и объектов с горючими материалами. Категорически запрещен запуск в помещениях на балконах вблизи скопления людей. انا من قطاقود سمای بازار گنج تا قد کنوی سرج تا اداسینادل فالخاص گنج تا سخی باور موی پیراتechnika الخننه قاقنوی سخی امسس ولت و من مسئولات زوتا آرخ نفذورنز تستاق دینات که خستنز وی کوکایتان جیلا کودست آیدا کمریتات فاطیما اینفارماسیون را وقت آبون
Իրդեմը ծմդիսուն սպարտիվում մածալուաղ դարձը սպորտը գալուան ալիմբը։ Ռեսպուբլիկա եվզունգ սպարսմինկաթա այվադուն էստետիկուն գիմնաստիկա սահարախ սինադրավ դստոյ արվլազուն տուրնիրը մասալ չի դերթրդետ տավալախ իզրայսնմը։ Դիմադարտարքանը նավաց խասակ սոցիթը ֆատիմը։ Спорта галван Олимпа выдбарак бунун турнир айвадун ама эстетико гимнастика ахамнумима ногаззарга ацер влазун мазалуд азы дарга баканга кустахатцак бансан кута айвадун ама эстетико гимнастика федерации президент Бесата Зита. Завершаем его вот такими соревнованиями, которые достаточно очень красочно проходят, как вы сейчас видите. Каждый год это бывает очень красочно, это очень красиво, очень приятно смотреть и созерцать эту красоту. Но сегодня мы можем с большим удовольствием ответить, что многие тренера показывают показательные выступления детей, что вводится в практику последние 2 года. Я хочу выразить слова благодарности всем тренерам, Земе Лазаревне и всем другим тренерам, которые работают с детьми, потому что это огромный труд, это огромный вклад, это столько энергии тратишь ты для того, чтобы ребенок имел развитие. Երստավաղցը դստყարմ ամաբարակ բունուն վավարտը արախ սինադամալան բնա խուստարտալը ֆեզմալդ մադար սպարցմենթը ալարավ դստարոտ խիցան տեատրալ ու ռավ դստխոզան Վզոնք սպարցմենթավ դստոյ սարախ սինատ ամադասնյա դարգվատ ինֆալտարան տրաստաջսակ ու խծը դարիք դարբավթըտ ապպատվդուն Սերող նոմրտանարխ կոտոյ ջուրի ու անգտաֆալամաում է վալդայրավ դստոյ խիցան նոմրտադար Պրեզիդենտ Գագլոյ Թալանովը նախվամագասկաց խորբատը զեյման թալավար դրցըդ ռեսպուբլիկա խուսարի ռեստոնыз գող տրեյները կատճննում Սոցիթը Ֆատիմա չեխոյթալ դինա կմարիկտատը Ֆատիմա ինվարմացուն ռավաղտ աբուն Դարտար բազոնգա ուտնա ռեսպուբլիկայի սուտկայ դարգը սախամբոն ғադուձան ուեիմը Znavara rayonu dzan iv gasa stravardzan mitxatsakav da buna 1 gradusa qar mxsave 1 gradus vazal. Dzava rayonu iv gasa stvardzan mit bunay 0 gradusa xsave 1 gradusa vazal. Qoaysa iv gasa bunay 2 gradusa xsave 4 gradusa vazal. Leningora rayonu iv gasa stvardzan mit bunay 1 gradusa qar mxsave 1 gradusa vazal. Respublikայի ստալիցած խինվալը իվ գասած տրավարձան mitxatsakav da bunay udzan 1 gradusa qar mxsave 1 gradus vazal. آخر مدست نابون خبر تنرادو فیلم بلد ما ایفیره